Cari second hand furniture. Scary. Dia yang jumpa dekat Puchong. Prepare to be overwhelmed because this is just the entrance. So dekat sini ada pinggan mangkuk and ada claw machine and somehow there's this macam pengesan baby. Lepas tu ada juga chandelier babe. And harga dekat sini serious not bad sebab this big of a table is 1,500. And semua benda you nampak dekat sini, material tu boleh ditukar. In about 5 seconds, I akan tunjuk tempat dia menjahit. Ada juga dekat dalam ni. But babe, you will find everything here. Do you see this trolley? Macam kena curi ke apa? Laku orang yang pindah rumah, I feel so lucky to have found this. There's a lot of options. I personally love this chair. And so far ada rows upon rows of things that you need in your house. And you just kena bersabar, pakai mask, lepas tu menyelam. Boys sedang kerja. Girls don't disturb. So dekat sinilah dia akan refurbish you punya furniture tu. A lot of material to choose from. So whatever theme rumah you tu, you boleh fix. So we kept on walking and ada banyak gila benda yang sangat-sangat affordable. And fun fact, untuk setiap row tu you boleh naik atas. And look at this, satu level ni penuh dengan kerusi sahaja. So cara nak beli barang dia, you ambil gambar of the stuff that you like. Lepas tu you akan jumpa dia punya salesman dekat depan. Ada dumbbell juga weh, pakai ada wheelchair, smart TV, speaker, concert equipment, semua ada weh. Ingat tak I cakap salesperson tadi? So this is him, nama dia Bipul dan dia power. You memang tahu Okay, nama dia Fira. Okay, nama dia apa? Nama saya Bipul. Bipul I cari you. Okay, nanti I datang lagi orang cantikkan rumah menggunakan second hand furniture. And what we find dekat tempat Bipul, kedai kaki Puchong Jaya. lelong Puchong Jaya. See you bila kita orang masuk rumah Februari ni.